Nama nungi yentunguka ya nyabushozi chone cyo kwenda ngwisha zari yawe rutunge chone cyo kwenda ngwisha zari yawe rutunge chone cyo kwenda ngumushubuzi wawe watunge chone cyo kwenda umuhingi wawe watunge chone cyo kwenda umurisa wawe watunge notegwa ku kigambo parliament ako parliament manyatari yo kinde kibakora muri cyo tugambira ry'amakuru parliament hini kinde kibakora ino bakora ki nanyenda kubahumuriza kubatangariza mu karonda membo wa parliament ushiki nambweni izo bariyo rwakanankirizuka ubuyimugo mukasheshe bakadiployinga police ikakwata abana ba boda boda basaraho utaro kuzumbura abarisa amatero akaga abashubuzi bakabura icyo kutunga aho kanore bitukunuya umurisa kwaguza amate agura hardware wa hardware ashashora wa hotel ashashora wishomero ashashuri rwaro it's a chain so ko koma kimwe oba wakoma byose zoberyo emero parliament natongana umurunu runashomere nje kirimwe ngabanye n'ikinaga nashobora porosenge yayi yes kubara babuze mugaruke mungo mu parliament bakora ki yes abona mazima kukire kitari kityo mugambi yes mu parliament no yemerera otesa kitesa uhabura government eba yaza koreki watunga majority hinduka ekoreki kicho kurebe cyane bagambera umbazo gwejwa utawintu wazejwa umuyihanga yo tinyafuzi yo mukanyoka gambira nyafuzi na herera ngambirire ihanga ryo nakababuza turetu rwaniso busheru bukarugaho tukagema pori yakarugaho tukagema kakongo hufi kofuka karugaho aho inki turemerwejo kandi abarisa banje banyabushozi barakushashara sente nyingi ezukukira eza umbazo kukirikezo cyo kumanyiso murimu n'abakora business ejo yaheza kubara aha cyabe mutakigizire sente mu ka government cyabarisa ko subu government no wagiha ngo wese gete kuna heze kustesa abo bibara kwita policy shift government ya Gurumba zuguru kumara nambwe neza tekibya ko mu hanga ryo twakitahari twakwata indwara yengo muri harimo kushubure mbaziyente bari baramuhata bonje twakuza kunshemerwa ngana mutafari niwe no hindro munte no hindro business enyanya kuzukuduba tokushubure kindi no tego udinyonshubure nyanya bajya ngo hata abantu twakijya nyanya bari enyimba no kushubura ki so kweno budget eki enkumi eyiturabize kwijo iri musende ezo kusirika kugema endwara yo kubinge ngo hakuyuga nyaka kibatangariza mu kirere ubuzaro bukine no wa hardware ubuzaro bukine no wa chakara wa supermarket ubuzaro bukine no wa hotel ubuzare ubukine no rushubure byombere ubuzaro bukine no na mukama wishomero ubuzaro bukine no cyo ahabukwa twose no turari sente zereza urushubura embazi zona kuko bantu ferwa tukaguza amatekitu aheri ya Uganda tukaguza nyama yitu aheri ya Uganda cyo kumukuzira na factory ziriya zimana zitugura mate harunana 10 abo kwatu bagatwara aheri ahatari Kenya na South Sudan uharabu Bungereza n'ahandi batwara amatekitu nenya mazitu bamanyangwente zitu zizakine ndwara twakizitera injectables eza antibiotics na bamanyankaka Kenya harugarga bwenu kutura icyo kiranye ndakwatangariza hata mushubu inde baheza kuzitera ekikatu cyo kutsirika engoha ikarumente umanyagwente kurware kafe ngo akabani yafa twena tuzakubaho sakwa bagiga na
bene ejo akwerigireho ukareba ejo president na hube bendera nanka yo kubanza container yo kubanza y'amateka ya Uganda gesana yarukuza akatare karigeri yakamate bakatwereza akatare kakwingana miliyoni 500 za dola agiro wa shakire ndore miliyoni 500 za dola so konka twabantu basa kuguza inyama yiki omurisa mu cyure omurisa yana basa kuguza inyama aheru ya Uganda nikimanyisa ngo ntuza kwetenga ente kugomora omuriro abantu bandwenda ente zikora kuka kugomoka kandi ezo nozenda abo banonda kuzihereza chachu kandi chachu nergankahi kandi bichorno bergankahi modo yi munyategereza amategeko gana gaza buharabu gakaza Algeria kukagiye gakaza Kenya Zambia South Africa nikimanyisa ngo ntuenda mate mingi kiragutwere pi kandi wano ndamate mingi entenorga kuzisetura nk'ukutwere zigenda rozitamunji zazo mbijunu zibane zenda ki cyacu nerekahi erchoro nuberekahi wachimanya terera ngumugara yo modo ina nimbagambira doreba okukiri linked so echo nicho ndukwenda ngumanya kugadi kandi mucyakire kandi mukikore manya kwiza kugenda tube abantu babagiga bentasa hashito katuri abashubuzi tuko turi abashubuzi kandi kishumbura inebe kukitegamiza kumpiha ebicoro byanje nabiha kamwenje ngutesega nyenda tubera nabamazuma ngwe nguto za nyabushozi omyaka eneji ninu ndikiro kuzirabi aha yabo abaruputambura ahatari kwangira engute zitwine hati ninu ndikira aha bwenje aha kuba omyaka enomu fikirizana na president bajya ngo buri district agereze shilingi billion emwe zo gukora enguzi narugasanga cyangwa leta kikama 26 urugasanga kuzanya kashara sanga 15 bunongo njira nyakashara 26 kimanyisa ngo owatora koransi nabataka kikuri abo benguzo chumwe sana eya kinoni geneta kabonere nayo ekafafatkanamo ahabwa transition kuruga waya ho yunura kuza ministry ninjya mwiza kandi kugora so inguto zitu zibonire kandi zakwengera kuboneka kiruhura na mbene kitwatamo kiruhura ni impango kware batwereza billion emwe nizo bakwereza district ya Medogo nizo bakwereza district ya Kamu ati mwabashubuzo ikingamba n'icyo nomanya ngukuruga Kanyaryeru kuza omukajumbura distance ejo nekira kureta Bushenyi kandi mu district muka kandi eji risha za rumeta na district kandi bagaraka twagera road equipment kuru abo kwa bakagita ubucuruhura yarga barra ubiyabera ikine nakazo so kunga tuza kutunga road equipment cyangwa mu kwezi kwa munana sakura yinda amahanga yaberezo ubuhundi abo kwa bakatera ubishana bakubanye konga basa kwa lesente yindi kubuta hambere kwara zangu hapo ya kwegari yo mu kabere na road nzira hamuzangani fate icyo nicyo sentezi zukurwo mu kwiruzira zirakore igari yo mwika imihanda mirungi za stowa buri kimwe cyona so tandikane nk'imibiraro na mukaga akaruru ko kubanza kinkwenda kubashaba n'akaruru ka president yewe Dr. Museveni kandi mwe nabo mbona hikuru turebe ujya tinywe niza gutera president yewe yo
thank you ahabo kuba omushinja ngenda kubagambira ngo omugurusi weitu urugo rwo mu town council yanyu ayorekire ito twenka ayoreka abanya-Uganda ayoreka East Africa ayoreka ensingu n'abasa cyo kubanza tugumize hamwe nk'abanya-Uganda ebyedini ebyenganda twagarukaho ibyo kwitana yatwereza obusinyi nko kudinasi yanatugambira kuza gukora kandi orukora wena natase sente icyo kubaho kuza kushashura abakozi ba government tubashashura abashomesa bari kwesharingana bazatuga sente tuza kuhereza mo capitation grant kuzo byo mukumuri yahaye no mwana hishume hati government yaneshashura buri mwana emitwaro 10 n'ubu takwenda gushashura school nuko government yashashura school neshashura ishomero n'umwana ashobora cyakira biya n'icyo government yata yes kana kugira government kwerangire ekubira na mukaga tatanka nandiyo ni horeka ekesente za oil zirakore fanya tegezo capitation grant ko den abasko kunka necho na cyekiriyo inkiba muri kiruhura force ya government nimwe abazire nimwe mukushitama mukatwa mungu muhereze se yebare mu haya tuwaye wangara kwa koreje konka icyo nikiretwa aho kugira ngo abashomesa bito igishomero rubi rukwetenga government tero kubihereza kuko so kugira ngo subsidize nge tuhereze abana bito bashomeka konka na kugira ngo government yatunga sente yahereza capitation grant yahereza ishomero emishare rukumara yahereza bitabo bari kwetenga yahereza ibya laboratory bari kwetenga yahereza ibya science bari kwetenga umwana none umushayeze ncyo ikindi esente ntuza kuzita kumyaho obusinge no butebekana mbene bakweta defense security and stability yihanga abasirikare atargo ku akija kareba ubugega bw'itwa bwa Uganda itagaryita by'ekijimisa akagira ngo yatubinga tugende abene we yatuza nimbahaniza ngo ecyo twatukine government ya NRM president yo reka Museveni ikiza gukora ecyaha muheru gashije mu president stakora we president wihanga ahansiye aho kabiri ahandi paramenti budgeti ibitotso kugira paramenti niye kubazeki kandi myakena ukwezi kumwe n'ibiro runako kutwagamba musiri mu gihe kizenyo irakarungi nonga arba yeze kitimusa Wilson Kavegere nija kubashaba izo bari yanyincha kare no baza ku nominate yego kama karebe nija kubashaba no kwecurezo mu ishoganyu umunyongero gundi umugisha kumemba hirize kitimusa nimbazo cyane Mama Nungi yentunguka ya Nyabushozi. It is time.